ayo naik no bareng kakak tuh. Berani nggak? Oh ih. Dah duduk. Yeay. Naik lagi di Taman Linkin Park. Di tangga. Mana? Dari tangga. Rumah. Wow, moge. Yang mana? Ada playground, toilet, skatepark, outdoor gym, hobbit house. Kita ke playgroundnya, playground gratis. Hah? Ini playgroundnya kerosotan. Kita lihat skateparknya, skatepark. Ini ada sungai mininya nih, sungai mini. Ada toiletnya juga. Toilet. Oh, ayo kita jalan. Ya, di itu nggak boleh.